It's a privilege and honor to introduce our speaker tonight. Ia ole sunga to ina fau tu ole tato tu malo Samoa ya America nei Hawaii ole sunga ya ete wati la faile tu watase wow ave spati vi ile tu. Te la vale sunga la wa o mo se fa felo inga matanga ofie pe ona yel nei fiafi. Tai foi le sunga le fa fenga inga ya lo popea mo se a mano moa. Ya. Haro ese mai la vale sa ya o. O male siloku wa le siloku le fo ko sa le silot. Fa tai le le yo mo pe le malos. Fa malo atu le tanto e kalesia. Fa malo le tau. Malo le ngalului. Ili usi me fa le o nga lo so tinga ilo wa manatu wala va ye aso se fa foi singa malo longa o me umana o ya cha so ye lo cha so va ya tu le tu e tu se male fa moi after ya tu le team mo pesenga matanga ofie o le sa se ile cha so sa menga nei fiafi Ato foi male moli mausa moli mawina nisi o tulanga sa yai tulanga o ainga ia mai taimi o machu ta fa pena foi se mena o le machu ainga toru le lei mali o le machu ainga i le masina jas ia ia lu i le tanunga o isi tangata wa o le lopo fele mali e tanu a fele mali ko wai pe me o mai taimi fa pena ta tu te fesili pe aisia e fa pe ai ai au ngā tele la fionga le tua i o tātu o langa. Na te awa o mai, na te awa i mai, na te whaatonu mai, na te whaapoto ina i tā ua i le whina ngalo le tua, e na ia fia mai le tua i lo tā soi fua tau tua. Fia tau tāna i le pole nei se mea matau tia e tusa o le fa moi atu i se mea ai ke i wole ai mai. Mea sa fa moi ina o ni tangata i le tio na fa sa mai le tuspa ia. Ia malaia le wa fai le tangata mo na fa tuanga. Ai wole le ese o ia mai le li. A wala mea le tātou te o iai. Tātou te whaiwhai ia. Tātou le tali tonuina le tua ono mea sa tātou wha moina. Ia ai fua mai wale o le mea sa tātou mana na oai. Ia uwa ese se mea uwa ui mai ei le tua ia in tā ua. So ane lau tusi i le mareko le ano na mta upe 5. O le tala masani fo i o na fea i le te lo taimi. Ai a tonu i eiso na o ngā. Mo oile nei fiafi. Mareko 5, luas fulu male 5, i le tolu se fulu male fa. Lua 5 i le tolu, ia. Mareko nam sau belima. Mark's Gospel chapter 5, 25 to 33. Hau molo tusi la tatu whaitau whatasi ia. Ia whaitau. Whalongo o ia Yesu. Nā aluane lea i ona tua, e to tonu lama o le motu o tangata, ua pa iane i lona ofu. O wā ua whapea o ia, a whai o te pa iatu tau lama o ona ofu, o na o malo loa i lea. Na utu loa lea o lona puna toto, o na iloa le e ia lona tino ua wha malo loa ina i lona mai ti ngā. Si le fia loa Yesu i lona lama fina ngalo. Walu atu le mana na ia te ia. Na whaliu le o ia i le motu o tangata. Ua whape atu.
po ai na pai mai ia yo ofu na fai mai lea o na so o ia te ia o si la fia le moto tangata o lo feta o mi mai i la tau ia te oe ai te feta lai mai po ai na pai mai ia te au na sila solo foi lea o ia ina ia sila fia le mea ua faia i le mea a le fafine ua mata manga tete wana iloa le mea ua faia ia te ia ua sau ma whapau o ia i ona luma ma tau tino atu le tonu ia te ia a bai lunga atu o le whai upu le sa tato whita wina o leo mai leo ia iro ma Yesu eo i le whale o ia iro e tusa ma le mana onga o ia iro lo na whawhine ua i le lata i le oti le teine o le tintiti le se furu ma le lua tau sanga longa matua e watu Yesu ma ia iro eo i le whale o ia iro ai oso fa alava I faile fa fine le e se furu ma le lua foi tau sanga talu nga puna toto ke le ilona ia pe ia se winga o se furu ma le lua le ai le le vaenga le o te mana o ta se va ai ia ile nei fiafi sa ilinga sa fai le tinale wa o ma le ia fo mai ele la ititi ni fo mai no iai le sa ilinga o le malolonga o le tinalea. Ele la ititi fo mai, ele la ititi tausanga na mai ai le fafine. Ele la ititi fo ini tupe na aluai. O le keisi o le fafine lea, o se keisi matautia. Ele I loa Yesu le manaonga o le fafine. Aina nofo ia ma faulonga malolonga e tusa malana falongo na ia falongo ai. E ta aua tele le taimi le ta te ia le lotu. Taimi o le fola ina o le upu o le li. Awala wa e tanga I mai le fafine lea wa le aise fo mai e mawhainga fesosoani I longa mawhatianga. Wa uma fo mai, wa uma nga tupe, ai tupu pea le mai. Tua ma fo I mai le loi le sauninga o le whaiwhi au Iasina le pe ngau tau si le fia. Na maa sia Iasina e le maliu sina. Kusa ma le se fulu ma le lua aso, le vao le maa sia singa ma le taimi na maliu wai sina. Sa maa sia si fo Iasina au iailo na ngase I Hawaii. Ola ufasili ale whai Iasina, how's your heart? Pai atu Iasina o oe o le tangata o le upu. O oe o le tangata fia e fola le upu lea. Mana tua fai mai Yesu a maulau upu lea ia oi. E vai le au ngā o le upu lea na whaalongolongo ai le whawhine puna toso lea. Wa le aisonga fesoso ani mai ye e onga le matata lea o le whaamalolo ino mai. Pai mai Yesu o le fo mai mo e ma mai. Ai sulu atunga le whawhinge e le kasi pe luangi fo mai fai mai le tusi e kele mea ngati ngā ai o I e fo mai e tele. Wa uma tu foia na mea I fo mai ai le whaai titi alona mai. Nga whasiri leo lo mawhau. Tele o taimi tātou te tali tonuina ma tātou whape ane. E whamalo le tua e ala I fo mai. Ia sau foile ia tātou ia tau talangia le upo le tua. E whai mai foi o tātou mawhau e le o ngā fuala au. Ai tangai mai le maka upu le whawhinge lea. E ali mai e I pe whaamalo ina oe I fuala au. E ese mai e lama le whaamalo ngā le tua.
Kaisi va bene ngala tu sia la fionga le tua oai iai e fa tonu ai e fa poto ai a se la ta zali tonunga e se fo ele me ka ke maua mole fa tasingo fa ile macho e ka le sia a se lo tali tonunga e se lo biunga Tele ni tangata wa fa sao ele tu o la tali tonunga a tanga I fo ile au lotu le ya kalatia o se au lotu sa ia ile mea moni ai wa ofo le apostolo fai mai wa ofo ile vave o nga toi li liu lo tau tali zonunga o inga le nga la fo ile apostolo le upu fa pea pe ma tau te toi o mai po se angelu mai le langi e sau e le o le mata upu le fai mai anatema uma le angelu mamatou e kasi ale me sao ka ko ke o le langi It's not Jesus plus. Nga o Yesu lava. The one who said, I am the truth and life. Eke ola ile mea moni, eke sao loto ile mea moni. You will know the truth, and the truth will make you free. Eke ilo ile mea moni, e tu ufa sao loto oe ile upu moni. Ma mai foi la e le fafine. Fa fe tai le tua te loa na wo tau ye mo toi fai tau mo toi fai tau mo toi fai tau. Wa mau ai sa o onga wa fa tau wa lo tai mi fa longo le upo ne tua. Ola Fesilia ile tinale how's your heart? Wa tanga I mai la wa le ma fai fo mai a fenga mau mai ai le fo le fingele. She said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Anga fa be o le keisi leo oe le ke ye ngei o le iloe fo mai se si konga fiki ai oe. O ya oe se loko fa be kusa be le mawhai fo mai o nga kiuolo mai o ya te oe se la ngona fa be. I have the word of God within me. Jesus said, if my word abides in you, you ask what you will and it shall be done unto you. My word in you. His word never fail. Heaven and earth will pass, but the word of God stay the same. Ele liu, ele to ilalo, ele fo ifua. His word will never return void. It will accomplish whatever God's will is. And it will prosper wherever He sent it to. Ele foi fua mai, ele faile se mea e fina ngalo le tua a wina yai. Vaya il makau kia will no hope from doctors. But deep within herself, she heard about Jesus. Ka ua kele le ka ngā luenga lea, tā te tautalangi ai le mea lea. E leo fai mai ele tusi o le ola ma le oti lea I le pule le ngutu po le pule le lau faiva. Life and death is in the power of your tongue. She said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. Manea se loto fa pea. Le si ofai mai Solomona ia silio nga leo le wino le loto lea. Awai tupu ma yai le koi ngā mea lea. When everything else fails, then ask yourself, what is in me? Le a se si mea o ke mawhaia o ngā au whaia.
le kai mi le e au nga ai le lotu le ta se o mai ai ti nga ngai le la va ai sa wa le kai mi loku ki nga ngai fie moe ki nga ngai malili ai ki sa wa le kai mi loku o lau me fai o lo fa uru fale ale va enga le tu vai fai o le fa tino mai o le me le to tonu ya ta ua your mouth speaks mai le tumu o le loto e ngana ai le ngutu ele ingata o nga tali tonu le fafine ai nga fai la nga tau tinonga ma fai o nga opai ua o malolo pe ua o ato toa tanga i mai foi e fa liu Yesu no wala ngona Yesu le mana wa watu na ya teia. If we know how to activate that power within us, we can have anything we ask. That's why Jesus said, if my word abides in you, you ask what you will, and it shall be done. E tā ua te le fionga le tue le loto ma le ngutu awa o le loto e tali tonu ai e o mai ai le mi o tonu a le ngutu e tau tino ai e o mai ai le ola e o mai ai le ola pai mai whaalinga ngā lato manu mā lo i le Filipo Satan i le toto le tamai mā moe ma le upu o le lato tau tinonga. They overcame the enemy by the blood and by the word of their testimony. Okay, fai so ai le mako o loku. Ai sawa tau chino. Ngā le kōrua me ke mawhau i le kai mo lau tau chinonga. Mua, ia maua se vi ingo le tua. Lua, ia maua se sia la whalongolongo se fesosoani mai lau mori mau. Tolu, remind Satani e le koe whae inga longa ko ilalo. Satan is a defeated foe. E le koe suia le ko ilalo Satani, ma kua ko ilalo popoa. Aisha, langa ke le ifaya o ke le ifaya. Nga fai e le tangata ngo nga fai o mea umalama. Mo tau longo mai ai ta ua e pei o nga wha longo le whawhine lea nga mafu ai o nga tūla i mai se tali tonunga ia te ia a whai ai mawhai o nga o pai. Le anga le loto e mānaia, wa le eise fō mai, wa le eise tūpe, koe a o le loko lai tutoe. Wa pūpūtanga, wa le eise tangata, lai nofo i le o ngā tutonu o lo langa. Ngā whai e le tua le loto le tutonu iai tā ua. E le ngā whaia e whialua luai ai whape ngā lo langa ai whaia o ngō taimi whape nei. O wā a whaile mea uma ai kura i mai le loto ngā ke au mai e se mea whawhia fia ina i oe. Mā ngai e le loto. Ne ki ofa i mai le poto pui le loto e sidi aku i lo le pui ngā au tupe. Mā mea uma ngai ke mangu iai manu i lo loto. E au mai e le sangato me le lei mai me le lei o lo o teu i lo ngā loto. Mai lo inga ma fai e lo loto tali tonu o ngā wheliwa ina. Oe o le a lava le condition o lo e facing. Leo ngā leo o le lotu leo lo tātou lo lotu ai. Lea o wina ai lea fionga lea le tua. Kusa po le kamai kiki po le lo makua po le koe inga. A fai a o iai se loto e tali tonu whapena. Se mea maa ngai ua fiu tangata. E onga ngā ruenga ia o le fai o se malolonga mo tangata wa suru fai atu o fia maua sina sa olo tonga. Ai wa uma. O te mana tua foi lo utina i le toru vai aso lenga ko mai lo utina. Wa fiu mai e fai se fai ngai ala i lo utina wa le ala mo i ala utina.
te la tula na wo umma le macho lo tu le si cha ya o nga la so sa o ke le lo inga la follow mai la o fenga wenga e mai e fai se asi singa nga umma lo tu o sa ye il fa mai o sa si le tu show che le o lo va ya lo china e fa mai o le me just fa mai fo mai la ye nei mau kia ku la e fa sa mai e fo mai o nga you have to wait for another 20 minutes ta me le show che fa me fo mai le ko ya ngai le ko ya la mo ko du le va ya so mo e bole ma fa inga fa fang wo uma ko nga fa ngai fa ye ya la mai bole ya la ma ko fa ka ri uma le ma le ma ko o fa nga wenga se yo ina uma le luas full minute ma so so le sono ma fe lo ma ka ma lo le o le specialist on fa ai fa me fo mai ya cha let her go wa the brain is dead malanga chala a fai e koe ala mai lo china nga kele koe recognizing as she also she will just look at you but she will never recognize any of you ma ko ro ma la fenga lwenga tonu ma e fela va sa ye me fo mai i lo china ma ko fa ka mi lo le mo nga fa ya ku lo i lo china fa mai fo mai e kele koe ala ai koe ala fo i ke le koe mala malama i sesio mako. If this is the case, wake up or get up. Go home. Bawa yo kala fa ye, wake up, get up or go home. Ai pupula mai lo. Bubula mai loa na Ismail mai o kan kula ulunga lima o faya ku yai a emala malama ya ukala ye faya ku ngai kangole o omilo lima kala uma ngo faya ngake o mialo lima se yo inga te amal fale mai o le aso nga te ai mal fale mai ngo ma yai fo mai e to lua apologize mai le matu a inga ma fai mai o le ala le o ko e ala ngei lo to china e le ai se si o ma ko fo mai e mar malama pe aisa pe nga fa fe fo inga ko e ala mai nga le apologize la va nga kusa ma le la to chinonga let her go she will never wake up again pa mai le la ko kala e le ai se sio ma ko e o songa mala mala mai langa ko fo i langa ko fo i mai nge nga ma ko fa pe aku fa ma nga lo mai ma so tu so ma le ma tu chala nga fa ye le cho ya nga lo so china e lu le tau sanga nga so i fu ai lo china se yo nga ko mai le nga mali wa ya o ke le ko la ngona ina cha tau ngo ko fa ye se si fa nga ina wa uma le lu ka usanga nga ai ko mai na mai ale na umai long so ifu ai valus furma le valu on tau sanga le nga maliwa okay si va bene o le kusi le e makau kia o mea ua foi mai ai le mafau fau o so se tangata so ifu se tangata poto se tangata malosi se tangata maumea e ma o fai me ma fai le kusi le on fai kasia le mana onga vai mai le activating o le power le e to tonu o le sangata ele o le pai awa anga fa pe o le pai ele ngona yesu te kelo le maulima la pa ya kuya mo lo kala e pelu e kusama kulanga o le sangata tali tonu ile tu fa mai e pelu ale ai se fa tua tua ele ma fa yo na nga yo le tua ele o fai mai e fai ngata o nga fa nga yo le tua e au ngoa ma le fa tua ai fai mai it's impossible to please God without faith ale ai se fa tua ele mi ngoi le mana le o le tua i tonu ya sang te lo le mana le kakalo ai le apostolo ya Efeso ma fai mai langa tatalo le li fa pupula mata o tangata nei
ina ia la tō lo le winga o le mana lea e to tonu ia i tā ua o e whātua tua le mana lea na whao ngai le tua ina ua na whātuina Yesu. Nay, what? The same power that God used when He raised Christ from the dead dwells with each and every one of us. You don't have to feel it to know He's there. He's there according to the Word of God. O lo i to tonu ia i tā ua, a e le ngā ioi lau tangi, e le ngā ioi lau tatalo, e le ngā ioi lau pau i lalo. I le eise si o ka ua ngā ke whaavalea inga le atua. Pe ke kangi au wawe po le a lava lau me whai. Pe ke fōlinga makau kia mai le mākou mātamata. I le ngā ioi ia le mea lea se ilo ngā wapai o ia i le mea lea, ngā ioi ia i le mea lea. I o ngā kūra i mai leo le mea lea, e whai lo whawhika auli lea, wa paso ai lo mawhau whau, wa oma lo whamoe moe. Le pongesi le lau kau wakua ia o e le pōringei. E ese mai le keisi o le whawhinge lea. O le pongesi le lau tau watua ia o e. O ke maa ofa i le atua wa ofa i le 5 se furu kau sanga o kau karangia le upo le lii a wawina malau ngaina. Ai o ke le iwa ai ia i e bei o nga se tala ina le atua o mata wha le anganga. Ai wha ai ia ui le mele la o pasi atua ia te o i le pōna nei. So se taimi e wheta lai ai le atua i se mea. A whai mai ia oe o ngō se si o lai lua ke leanga. Po se si ngō ngā whaaleanga lau ka vale pe ngā ngā uia ni au mea po le a lava sanga mea ngā whai pe ngā ngā whasia so wakali po so wawhing. La ke sa wai le loko a le lava e whaapelo ma whau. Po le a le mea ka kaunga whai ko e ngā mea whaapenge. Ke longa fai o mai lau so o ia Yesu fesili ai. E whaafia e ango ka wha manga lora ka ngaka e se so. E lava ele fiku. Ngai wha mai Yesu ele fiku a ia fiku ngā furungi fiku. Tonga maua leo le kali o lau fesili. Fiku ngā furungi fiku wa fia. Wha se lau iwa se furunga se mai a e whaia pēlea me o le wha mangalo. Ia vai mai. Wai vai mai. A whai mai le atua i a tā ua i se mea. A whai mai se mea winga i lo fili. Ngai whalonga le leilea. A wā a e whai ale mea le whai mai ai. E ngai o iai ma se mea e whai lo fili lea e ke le lopo lalau mea whai ai. Whai mai Yesu a fia ai lo fili, whawhanga, a fia inu, whai mai, a e whaia, e peo ngau whai atu ia oe, o ke a vea lau mea le leile ngā, ma se malala ola i lungo le ulu o le kangaka ngā. E whapea ngai mea uma. A makala ngai lau wa ai ai le mele. E le koi kelengi me ke maka iai, e le koi kelengi au me ke fua ina, e le koi kelengi me e ke whanono ai mai papole ai. E kasiane me ke ba iai. What does God says? What does the word says? Pai mai le fautuanga faalinga o le o iei talinga whalongo e le mea le whai mai iei le anganga. Tape ngā whai petelu. Whangota i le po atoa o le sifi makaukia le kangaka leo petelu. O longa tiute lea, o langa kālengi lea, o longa whaiba lea. Ai e mai le aso lea. Ngā o maka ki ngā, ma le uru ki ngā, ma le ngingiva. E le iloa pe o le ase si whai ngau kokoe e mauai seia. E nganga wha tonu a Yesu petelu. Tu i tai leo penga, tu i whai e mauai. Whai mai petelu alu le po ai onga wa e whai mai. I will do what you just said.
ngana ana lo be chelu fai le belea nga fai tua Yesu fa kongulo Yesu ia umai nga ka fa wa ile po ako va ai le upenga le wa ana le tangata ile upu o ifo fe pi iki ai wa fi we koso mai ai koso I anga kai ai sia ye ei lo le melea a fai mai le tua I se mea e a fai ngai malesi site le e ke le lo pola la me fai ai te manga ko foi le ka malo le nga sau le fa malo longa tali vinga mai le ta malo o le a oki lo wa tali fa mai Yesu alu ua ola lo wa tali e lo akur ka malo e ngai lo nga fa le fa ko mo tanga tala ka fe kuli mai ka mai they were so excited. They couldn't wait for the man to get home. Ngala ko ka fikuli mai ka mai le kamalo wa ola lo watali. Fesilia kual kamalo o anga fea o le ale kai minga fa fe ololo. Ta mai le kala tanga tsaia. Ku so le fiku le fiafi. Fika ku ngal kamalo. O le kai mi kongu ale nga fai mai Yesu ya ia ola. Le anga happen ai o le mele nga yer ka mai kiki. Le nga ola ile ka mai kiki a fai atu Yesu ya ta ua iso se mea e ke manga oai a fai mai a oi se me fai o ka foi le nga fai Maria I tanga tsaia ngo mai se waina fai mai Maria ele yo ile kai me fai ai nga me ai o so se mea e fai nei whatever he says do it. Vai mai lai le makau ki o le mele o lo wi lo le atua e le pepelo se me pa u mai lona fofonga e le fo I fua se upu e tule I le fina ngalo le tua. His word will never return void. It will accomplish. E ngai yoi e ola le afionga le tua. All of God's promises in Christ Jesus are yea and amen. A fai mai a ta ue le pole nei se mea. Ku sa po la sa wi news o le vai aso a tole nei. A fai mai le tu I se me le pole nei. Ye I loa e a fai nga uma ya ma mea lai e ka pu e ka ngaka e fai e la ko news. O le vai aso anto. Be thankful. Rejoice. Give him thanks, give him praise, give him honor. Fa fe tai o ia aisia o le tua fe talai. Nga ia faya me uma ilana fe talai atu, let there be light, and light was so. Let there be. That's all he did. Nga o langa fe talai nga e le fo I fua mai e faya le mea e fina ngalo iai. E manui e le mea na te au wina atu iai. Le pole nei o le makau kia o le whawhinga lea. Ngā ngofo aia ma whika longa malolonga. Mai whea, mai le loto le I tutonu I anteia. With your heart you believe and with your mouth you confess it. Out of the abundance of the heart your mouth will speak. Mai le tumu o le loto e ngā ngana I le ngutu. Awe ke manatu whape nā pe a whai ua fiu fo mai a tā ua. Leo ngā leo lotu. Wale ai mai fo mai. Ia kulai mai ka ua. Ina ua walau mai fo mai le mai o se tasi o matou tina. Wo mai a inga mai Samoa ma New Zealand ona wono le masina o yele tina le a matou le fal mai. Se yo oa na give up we for mai wole ma faistong fiti. Sama ye la malonga tuangane o le faifi au mai New Zealand sau o nga wala au ye we loa le case o la tu tangata wa hopeless. Sama ye la le sai au le o le tala for mai fa malulu mai for mai le ainga awa wole se si tong fiti o toi fa mai le tala for mai o masingi umala ma tu te fa ngai no wole se masingi o toi nga. Nga umala lava le tala no mai fo mai o fai akulo ia le fai au le e bo umar kai me fo mai ko or kai me fai au ma lo le farsa
Fako ke arsfun markasi le tayao. Maka ese malfarsa ke arfiku le fiafi. Sa ili atu ile tua. Fili le loto le fina ngalo le tua ina yali le fina ngalo le tua. Macho ese ke arfiku le fiafi ma atu. La ngofo le ya fo ma ko rua ko fu male api. Ke le lopo ala ko mela kusu ke le mana malama se masingi la ai. Anga ma aku au fasili aku ia fo mai ola asa good news or ka ko ngai fiafi. Pa mai resi fo mai e ia le mele wali ali mai a fai ai o atu tae o saupea. Mo sui le mako fam kalanga. Takulo ia le fai aule ka ko yo kasiala ile farsa ka malolo ilo ka usuma ile tae. Mako mai lo farsa ma ese ke ale lu le tae. Ma lo ta le iba le ka ma lo le fal mai ma ke o le se fo mai nga de king fo mai la ngo fo mai. Ele isa nga api nga le ngo fo ma ma ka ile mele. Ke fasilia ku yai se good news le ngai ka por ngai ya so I turn mai de king if I may it's a miracle. Ono ma sina o yai le fal mai se yo ina give up for mai wole ma fai ko fa yese si fai. Ai tanga ile fa finge ile kaimile e makwa sa ole le ya fo mai woki. Awa wole ai se me ole kingo a ko fiki aku le si me ai fa ngai le si me ai va ai yo i maka wo mai fa fo maka wo fula wo ya ano mata wo fula ano mata. Wole emo wo si yoa wole kele va ya ku ye su mata ai wo matu tu ole tanga toti. Mea nga e mawhai e le mea lea. Lea nganga o le mea lea. Nofo le mea lea i le fina ngalo oe ma le loto au. E ke la ngonga le mangai e ke la ngonga le file mu. Ma ke foi mai ngai sa mo le mea lea nga whai loa i le tua ia ke au le mea lea a whai langa wha makalanga i e a whai ngai ma le si saitla. E na fa ya tule tua ya Elisaia e sa we aru Sarfata o mo foi e fa ya ku ya Elisaia e aru Sarfata ai oso ai fa nga fa fi Elisi fa fi nga sa ya Sarfata e o akula Elisaia fa pe ala fa fi nga ia ai ya sa fa nga fa fi o langa me ai le loa wa effecti le kaimile nga fa ya le tua le perfetta e aru Sarfata e matai le atua langa upu le kaimia pa uma ia ilonga fofonga. His word will never return void. His word never fail. His word never change. E ma vai le langi e uma le lero langi ai le uma e o se iota se piriota se semicolonga. Ole tusi lea. Ole popo lenga leo satani. E leo le kako a anga le lotu a le mea lea ngai mau le loto oe mau. Pa mai le tala a le kusi salamo o te teu la wafionga i le loto ina ne i o uanga salatu ia te oe. Ta ofi le upu lea le tu e pe o la Paulo ia Kolose ia nofo mau ia mawa. Let it be rooted in your heart. Ia mawa. Ia fiu satani e kau mawhai e kosa mai fafo. Ia mawa le upo le tua wa e fua mai, fua ia. E fail se mea lo kako wa ai iai mawha moe moina se mea ma sangyo kako sulu iai. Ai so se kai me kako ke sulu e le melea. E le mawhai anga whai mai o le mele wa whai a si o kuai mai. Anga e sau le vai aso le anga ke ngei. E iai se wha moe e koe suia le keisi le e ke iai. E ke le mau e le mele se mea wha penga. God never late. Aisa, kusape sau lawa ku o le pusa. E sau a e iai ale mea nga ke mawhai anga whai le pusa. Me foi nga fa tua ia la salo
fa aso o yai la salo wa tali chonu tanga cha uma wa manongi le kai milea nga cha unu wa Yesu pa fonga mai e la ko le fe au ya Yesu inga ya ngaki mai o le kamai kiki le po le kangaka le e ke fie ye o la friend le wo ko kiki a uma ole manatu la tene va ve mai ai an kasi ala nga kala nga fa yai ole ngai mai ele I u le oti a ole vi ingo le tu mind his word he said this sickness is not unto death ai fa ali ai le mamalu ma le matauti on le tu e ai o mai Yesu wo kila sa o le fa le o aso o le kalikongunga le fa iutaia se ilonga wa fa aso fa ko ai o ki moi se ilonga wa e o le tulanga le wa manongi fa ko kalikongu le e pelu wa e uma moi ai nga tulo la vai luma o le tunga mau po le kia o la salo o la ngatala mua le nga fai thank you Father that you heard me ngai fa fo la ukala le nga fai tama ele u le oti a ro vi inga ke le fa ya ko ngo se ai o ngo le va nga le e ku e la ka mai I o la fia I lo pe nga e a winga moi mai yau pe nga o sa wa ele le tua ele se tanga ke fa vale inga le mele ya le anga le mea le anga ia whaia le tangata. O le mau le tusi lea ngā whaia oe maau I le wha tusa o le tua. O oe ngā lai o ngā liu tangata Yesu I ngā ia si tia le tangata. Le makau kia leo le tua, so se mea e whina ngalo ai le tua, e liu I ai le tua. When he wanted to lift man, he became man. Now, the Bible said that he became sin for us, that we might become the righteousness of God in him. He became sin. Lua ko nito matau pe lima fai pe lusu matasin na ko le nga le iloa se nga sala nga fai le o ia ma nga sala. Inga ia vea ita ua maamio tonu le tua e ala yata ia. Him who knew no sin became sin for us that we might become the righteousness of God in him. E makau kia le tua e mawhainga liu ai fia ai e liu whalawa mai le tua ia oe. Ai fia inu e liu vai mai ia te oe inga ia e inu mai ia e malie mai ia e olai. He knows and understands your needs and my needs. Nga ke sila fia o le nga ke whaamalia ina le mana o le jo tono so se tangata soifua. E le se mea nga ke whaamalia inga lo loto ma lo loto. Ke fia wala u iei mea le lei e kangi mai ai mea le lei. Ke fia wala u iei kupe e kangi mai ai e keleng kupe. Pe ke whakaunga i ese ka vale e ke ala ku fo ka vale nga lua whekau ma lesi ka vale e koe manga wai fo ka vale le sau a le ki e ka vale fo. E le malie. Ai a wha malie le tua le loto le. Ku sa pe ke whaarua i le opomu. Ai a whai o le whina ngalo ngā o le tua e o ifo umaka ngaka I ka vale sau sawa ai paka kua kua koe a inga male peilunga le awala. A lai fia alo loto. Aisa o le malia ai lo mana o I mea le lei umalama. Na te iloa le mea lea ke manga o ai. Mea lea ngā leinga o Yesu le mea lea. Au e ke popole I le ai ma le inu. Po le ofu ai. Whai mai o na ngai sa ili le lorangi uma mea whapenga. Whai mai o lai si la fia e lau tau tama. E ke manga o mea mea na. But seek me instead of things. Don't seek things, seek me first. And things will be added unto you. Sa ili mayau. Fia maya sao. Awale fia ya yoba. Olo malosile. The joy of the Lord
is your strength. Awe ke sa ilia me ke le malie me ia sa ili le tua se fa malie o le tua. E fa popo mai fo le tua e ka fe kuli mai uma me nga. La ngala si le fie le tua te nitinga a le we le sa ilia me ia sa ili no wese. A we sa ilia le tua malona fina ngalo. O le file mule o le manui le. O le tonu le ma le matango fie le. Lo yai le fina ngalo le tua. Ele tau tuli se e sau le loku ngai a miu wha tangata lotu lea, le ai e ke mawhai fwoi ngai whai. Oi ngā lea lape ngai le maka upu lea lo kākou tau mawhai iai ina ia a liali le tua, a le whalawe lawe, e leo hape ni to tonu o tātou whale. Tā te tāu, tā te tali tonu ina, ai tā te le ola ina ma tā whaao ngā ina. E fua le fio ngā le tua e leo se upu whapea ngā au mai e kākou ke whaalongolongo i ai le ai. Whai mai Jesu au tō fua tele mai. E vi ia lo tama. Ona o tō. Pāmanu e mai oe tamai le nei a fiafi. Anga le lei mai lo a inga lotu. Ta mama tina o tama mateine a mātou whana witi. Wala watu i le suafo o Yesu le li'i. Se mana onga loi to tono lo fale le neipo. O lo ia te oe le mana, o lo ia te oe le pule. E le whainga tā ia te oe na e wha whilo ia. Te soso ni mai, le loto matala, le loto talitonu. Le loto wha tua ina oe mea umalama. Nga lue mai lo mana whaola wha malolo. Se mai, se mana onga e se mai, ma seisi tūranga o lo i eile soifua. Te mawhaia o na e whawhelo ia tamai. Anga lei mai le nei a whiawhiwa, maso whape atu i le suafa o Yesu le li i. Amen, amen.